Welcome to Malapascua! Woo! Mga against the light. Woo! Look at that sun, guys. It's so white. Oh, look at that sun, everybody. Okay, welcome to our accommodation. Thank you, Sir Kevin de Arca, sa inyong pastay sa inyong rest house. Servisyo de Arca, #1 sa Balota. Salamat, salamat. Oh. Luya. Oh. 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 Agnes na kayo. Wow. Thank you. Oh. So, mag-island hopping may, mag Malapascua Tour may. Oh, mo ride mi sa boat. Mo ride mi sa boat ako niyo eh. Mo ride mi sa boat. Mo ride mi sa boat. Yes, tuyo ko na mo ang Malapascua. Let's go. Kung saan na, Carl? Safety first. Nanigurado man. So ang Malapascua Tour, guys, kay nana siya kuan. Tuyo ko na ito basically ang island niya. Mo stop ni sa mga spots like Pumpkin Ship o katong Coral Garden. Ato na ito later, guys. Okay, so we're here sa atong first spot sa ato ang Malapascua Tour diri sa Coral Garden. So ang kaning Coral Garden, daghan gini corals garden gani. Diba? Kapani ato, oy! Thank you! Happy ka, ma'am? Happy ra! Thank you so much! Di ka maligo, ma'am? Dili. Ano man? Hindi ba usap? Uy. Take picture. So, ang Coral Garden, guys, kay kuha gini, lapad gini siya mga corals, di ba, kuya? Na yung mga isda din, kuya? Sir. Isang isda, kuya? Mga sagol-sagol rin. Sagol din, pati, kuya? Butanding. Wala sa'yo butanding din. Naalala ko di butanding sa katong picture lagi, oh. Kaalaman. Wala, ako ka-ready. Baka niingon. Dapat surprise na naliging. Katong pag last time nagkandang kaalaman, na-cancel, di ba? Kato din mo ni. Ayun, ay, ka na, okay na natin. Okay, next spot. Next spot. Yeah. Take over. Okay, next spot. Ano daw? Ano na kayo? Balance daw. Balance. Yeah, how's the experience sa Coral Garden? Magkirig-kirig naman. I'm so happy because in the past few weeks I've been so stressed. Oh. What happy kayo ko? Oh. Hilak na. Iyak na yan. Alright, shoutout mo sila. Nag-ulot sa camera. Woo! Nato dito sa second spot. Pero kami kan ane dire first time. Balik dire pero karon. Let's check it out. Malapatag drone. Let's go. Hi guys, so karon sa Langog Beach Resort. So ato among gagihan. Di ni beach resort ang Langog. So karon namin sa Langog Beach diri sa Malapascua Tour. Shortcut ni agi guys ay musapa. Shortcut ni agi kay. Nana na entrance dire ang Agis piso. So sa likod naman ni Agis wala entrance, di ba? Exit na. So karon palapatag drone. Let's go. Falling on your feet, do you finally see what you're missing? You're just one lost soul here to break the mold. When you see me, do you believe in a higher love? Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. I swear we're headed on the better days, and the sun will come up again. 'Cause you brought me the sun. This is life! Wala hubog guys. Guys, naare ko na-discover dire sa Malapascua na ITM dire. Asa man? Right here sa Langog Beach.
ITM. Ang gatik sa video. Daray. ITM. Sumisilip. Tayo, pangulit tayo kaya makuha ni Kalenta. Sunken ship. It's where the ship sank. World War II. World War II? Hindi mo na lang, nasa sa yacht. Yacht, tingnan. Liluan! Nalapo na yan yun! Hey guys, time check is 5:17. 5:17. So, namin diri sa shipwreck. Ready na kamusaw? Ngit-ngit naman, pero di na ako nasa kong GoPro kay ngit-ngit naman. Di na maklaro. So, dari na siya, guys. This is the shipwreck where the shipwreck. Wow! Kalderita. Happy! Nanasan ka? Happy! Alala, ato tapay ko tulong. Kanyut. Go! Bungan to tulungan. Birthday to you! Hello everyone, so natakaroon sa Malapascua Port. So dili mi pwede mo dak ngadto ug mo disembark ngadto sa may resort kay taob kayo. So as you can see, hunas ka. As you can see, hunas kayo. Dili ka dak ang bangka ngadto, so we have to go to the port. Sa kuha ni mi stay sa Juan homestay. Thank you very much Ma'am Therese. So grabe ka accommodating kayo ilahang host. Wanda ni si Ma'am Therese. So good morning Ma'am. Nakasa kong vlog, ma'am. Thank you guys sa mga hospitality accommodation. Diba? Okay guys, laos din sa Manok Island sa mas bati na siya nga park, and we'll actually get dispute na, diba? Tingnan to daw mga tao. So, okay, na may sandbar nga to, and mapalupag ko drone nga to. Alright, let's go, and don't forget to like and subscribe, smash the notification bell, and be a responsible traveler. Don't leave your trashes anywhere, and don't throw your trashes on sa dagat. Okay? It's crystal clear. Grabe yun. Kita kayo guys. Oh my God. Mas klaro pa siya sa inyong mga skin. Touchdown na Manok Island! Hey guys, so namin karon diri sa Manok Island sa Masbate. So, mga 2 hours na nga boat ride niya. Na diri sandbar. Niya na view sa bukid. Niya walay pandong init kayo, so make sure nga magkuan mo, mag sunblock mo. No? Niya dili la to ilabay itong mga basura diri. Oh, mag-enjoy ta kay. I'm on vacation. Welcome to Grilling with CJ! Kumusta man nato sitwasyon diha, sir? Aso kayo. Katuyok ang aso. So naray ba akong segment dahil si CJ Estrada, no? Gitawag ni siya Grilling with CJ. Tanawa iyahan ko ano? So while mag-grill siya, ato pa siyang i-grill. Wala dito sa. So, Teary-eyed kaayo nga naka-grill si CJ, uy. Ano iwaon daan? First time. from 4-eyed lagan to 3-eyed lagan. Siya ang first batch ni CJ na ay well done. Bilang ka. Na ay congratulations. Juicy kayo ang meat ni CJ. Share peace and love! Wala na lang yun. Walay manok. Happy birthday. Hey guys, by the way, we're here at Carnaza. Ano yung Carnaza Eco Park, di ba?
Yes. Apili. Oo, ne. Charot. Mo ya Carnaza Eco Park. Entrance fee kay 200 per person. So wala na siya labot sa bangka. Hilom kayo dire oh. Kanang if wala mi dire sa saba asin. Wala gi saba. Wana silang Uncle R kog silang Uncle Edski nag-survey sa lugar. Diha init kayo. Ang mga ante dire tell me you're a Filipino without Wana. Mana ni summer maligo pero palandong. Mga ante palandong. Kainit kayo handok mo lagom. Handok man lagom. Palapatag drone. Let's go. Ganiha ba? Bawa mo ka ng free dive no? Kanang breathing bitaw. Yeah. Sa mo pressure na imo ang ears kay imo ang blow imo kuan di ba? Nag-practice ko ganiha og blow. Ang ni blow kay ako mo ulo. Hala. Kalayo ba di? Yo guys, so lobat ako ang remote controller sa drone. So ako na pala drone pero ako lang pakita sa inyo ang view the ray. Hello, so we're here at the Scalp Cove here, still at Carnaza. So nice cave dire, nice skull dire. Nanapakitaan si Ma'am Sheila. So kita ka na. Toka to. Toka. Nasa Bibahat Babes dire. Bibahat Babes. Mami Taylor. Skull sasaman. Arda. Napoy lagi well lagi nasa dako na. Hello guys! So manami sa mong island tour karon nga weekend diri sa kuyawas akong bukod pilit man kayo mga magarang series. Just gonna end my vlog for today. Don't forget to hit like and subscribe, and hope you guys enjoyed this video. Don't forget to hit like and subscribe. Please be a responsible traveler, leave no trace and take nothing but pictures, kill nothing but time, leave nothing but footprints, and share peace and love.